Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membacakan sebuah nazam selawat Nabi Muhammad SAW untuk berdomani ligdanyo umat kemudian memandum. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matatha'aba aslan fi madal zamani. Nabi hantom melum po malam uro selama-lama. Mesemenget Nabi pihitan niba zaman sepanjang masa. Minhu dawabu falam taharuf wa ma waqa'adhu babatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'amami ru'yatun thabatat wa la asrubau liminhu fi alani. Binatang keletahan tom jiplung jimetemengan saidina. Lalat jama'a pihan tom roh niba tubuh yang mulia. Kengan li kededene kalan hana tersamba maulana. Netui bekasan tan wajib taulan tak percaya Allah wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatani. Katafahu qad alatan qawman idha jalasu indal wiladati sif ya dhambi mukhtatani. Hati Nabi hantam tengut yang na tepet dua mata. Watan ja'a dalam hurahirul lalo takalan rupa. Watan du'ulam kawal manyang bahu di maulana. Ngono wiladah tanah meligan kalikhatan yumasana. Hadhil khasaisu fa'afadha takun amina min syarri nari wa sur raqi wa min mihani. Yang siplunya sifat Nabi wajib turi Tuhan dan muda. So yang hafai yang sipluhnya tutong karam Tuhan pela.